Tigasat manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Tigasat may sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Tigasat Napalabas, inkuyog da Ariela ni Malyong ejay San Pabling, tapno tumulong nga agtalon daytoy. Awan tinaramidan ti lakay, no di nagtungpalatan iti pagayatan ti amo na. Inawis mo't ni Angeli ni Monray nga agpasyar. Ngam na ko na ti balasang at ti pay laeng baro ti aggastos iti irarwarda. Nakadlaw ni Monray gapo itik sa saruno apan nagdawat ni Angeli iti kwarta kenkwana. Isu adinan inikanda itoy. Banag ang nagpungtutan ti balasang. Bayat ti panaglablabad da Monray ken panyang, adda na'y baga tinaud-udi may papan kini Ariela. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluhan. Tigasat. Kaasi kamat, Monray Barok. Ay na, amom, maasya anak unay kanikan. Saan arumbang maparigat ka iti trabaho? Agungat ni mama, no sa anak ngagtrabaho, nanapanyang. Ay na, Monray. Ha? Apay ngagluluwa ka, nanapanyang. Kwan, masya anak namin kan ka, Barok. Parigatan na kalaunay mat ni Madam Ariela. Naungat ni mama, nana. Nadyak tong palan ti kayat na. Bugkawan nak. Apay nga taakas jay. Parigatan na kay ti trabaho. Angam ni Ma'am Angeli. Di namot pagtrabahuan Apolos. Panyang! Ni, Siyak ka diti pagsarsaritaan nyo, ha? saan, Madam? Monre, ibagam ti agpaiso. Ay, kwa? Ay, saan, mama? Ha! Ala, agawan nyo ti agtrabaho. Tadda pa'y ipaaramid ko kada kayo. Monre, pasensya ka na. May ramraman kan nga agul-ulbod. Gapo kanyak. Ay, kwa? Diyak ngamin kayat nga ungtan na ka ni mama. Nanapanyang. Alala, saan ta na pagsaritaan pa ni Mamam? Tapno awan ti pakaungtan taken kwa na. Uwan, nana. O sige, pardasan ta ti aglaba. Oh, pari Malyong, mangantayaw. Inyag kong dito kataltalunan ti kanantayaw. Ay nawaw, ay nagmayat ti biyagyo dito yapalay. Ay nawaw, ubak ti saba ti panganantayaw. Ay nawaw. Wan atap maawanan tin inawan. Ay, adap agbugwan di jay. Inka agbugaw ta awan ti kinut saraan di taw. Ay nawaw, ay nagmayat Mayat ti timpuyog yun dito yapalay. Ayun aparay, kasto ti biyag dito yung probinsya. Ado pa'y ti matriser pare niya. Ay nawaw. Mabit lamalpas na itaan, pari Malyong. Ano tayo magtrabaho? Tinangdanan ka din ni Madam Ariela dagita tattao pare. Wan pare, no saan naman ang danitang trabaho? Mabayag amalpas at itrabaho. Ay nawaw. Aamukan pare. Iswa binaunak ditaw tapno makaminos iti itangdan na. Wa isa talaga dahi nga amo da no may papaniti kwarta. Ay nawaw. Ni Tatang. Hello, Tatang. Hello? Anaya anak ka? Ay nawaw. Ay pasensya kan sa anak pala makaawit ita dita balay. Tadak
kita dito San Pablen. Itayan ti San Nikwati Amaw. Ay nawaw. Ha? Ni, anyat araramidan nyo di tatang. Tumultulong ang kiti trabaho dito Numalpas ang matriser na kiti pagay. Tumulong ang tupay nga gibilang kiti rek. Ay nawaw. Mabitmot kiti amalpas dito Tado kami nga titinulong anak kao. Ay nawaw. Di kay unay agbambanog tatang. Bus ko ti bagbagit dito anak kao. Tawan ni Madam Ariela dito Ay nawaw. Makainanaak no kaya kao. Nasaya at nga rod no kasta tatang. Okay. Sige ngay anak kao. Kumusta ka ditan? Akan anak ka, Wan? Kita ti panagawid mo. Numalpas ti trabaho, agawid ka na ako sina. Ay nawaw. Un tatang, di kay madanagan. Tapasaray umyan dito'y balay ti kadok asinger. Ay nawaw. Asinaw. Babae win no lalakay. Babae tatang. Ay nawaw. Nay, di kag pastra kiti lalaki di tabalay anak kao. Di mo lamaw. Narigat ang tartalan. Nang rona no saan mo unay nga amaw. Ay nawan ka di tatang. Saan dak apakadanagan? At danakam ko. Amok dagitan. Palagip lang. Ay nawaw. Sige, tanay. Actricer kami manayin. Ay nawaw. Ay, nagpudot anak kao. Hanggang nakakalugungak. Nagbado ang iti ati daw ti manggas na. Pinalkot ko iti husto ti bagay. Tapno sa anak ang umisay. Ay nawaw. Sige. Babay anak ko. Bye, tatang. Ay, unay lakit din ni tatang aya. Maasyanak lakit nga rod iti amak. Kasjay lakit kitaan ti tao. Ado, timang tagtagibasit kan kwa na. Gapo iti kinakomik na ngagsasaw. Ipagarok ti daduma nga damulmuluong na. Ngam nagbidot da. Siyak amis mo ti akin ama. Normal ti amak. Sa bagay, adda nga min dagiti daddo mga akikid ti panakaawat da. Sa bali ti panagawat da iti kinakomik ni tatang. Nasingpet ni tatang. Kinawidong agpampanunot. Amok ti kababalin ni tatang. Iso ano adda mang tagtagibasit kan kwa na. Siyak ti ad-adda amasaksakitan. Monrey, tulungam ti tinangdanak amang sukat iti pintura toy mansyon. Ha? Anya ti aramidak, mama? No anya ti aramidan ti agpintor, isumet ti aramidam. Sukatan nyo ka di ti pintura ti balay? Wen, papinturaak iti nalabasit. Tapno nalabasit amin ti makita dito'y balay. Ay? Apay ngay asukatan nyo, mama? Saan man natila damdamagam? Basta no anya ti bilin ko, isulaang ti aramidam. Sana tila damdamagam. Dagulit ka talaga. Mama? Oh, winasinga mon tilugan. Nalpasen, mama? Linabaamon dagiti sapatos nga impalabakkan ka. Wen, mama? Ngam, akin sapatos ka dagijay, mama. Kasla nakita kon nga insuot ni Manong Rocco dagijay a sapatos. Wen, saan ka no ang makalabati driver? Tanasakit ti tiyan na. Ha? Nasakit manen ti tiyan na? Apay nga taa ka na yun nga agsakit ti tiyan ni Manong Rocco, mama. Oh, apay aya at tila damdamagam. Amok nga rod aya, no apay nga agsaksakit ti tiyan na. Kanayon ngamin nga agsakit ti tiyan na, mama. Ay, diyaka mo. Narigat mo't no pilitak nga agtrabaho. Amangad no pumanaw. Narigat ti agsapol ita apanawan iti mapagtalkan a driver.
Ibagayo tamapan agpakita iti doktor, mama. Wan, amok. Di ka man agin lalaing amang manmandar kanyak, monre. Kunamutlan addamom. Ha! Ola, mapan kakit din iti ayan titinang danak nga agpintor. Taing katulungan. Wan, mama. Umayak man pa'y uminom, nanapanyang. Agsubliak manin no madamdama iti pagpinpinturan mi. Tultulungak di agpinpintor, nana. Mabait lang nga ron tayalaan ka iti danom nga inumam barok. Mangyagak ko maiti inuman nyo kat ngam imay kamatan. Makain-inumak ngamin una yan, nanapanyang. Adtoy barok. Uminom kan. Agyamanak, nanapanyang. Ha? Apay alimtag dagiti matam, kan naglabasit, kasla nagsangit kamat. Ay, isaan. Mala, uminom ka pa'y. Nayunam ti ininom mo. Apay nga rod akasta ti matam, nana. Agwa, napulingan nakla itay. Tinasaya at aginana ka pa'y laang Agtugaw ka pa'y ditoy. Tapno saan ka unay amabannog. Ay, saan, nana? Agungat ni mama. Sige, tayo nakikan ti kadwak nga agpinpinto Ay, iti syakon. inumin. Syakon, barok. Panyang, yakar mo dagiti arwaten nila kay Malyong. Ikatem amin ti karga ti seled na. Ipan mo iti seled mo. Uwan, madam. Aramatek ti seled na. Ijay ti pangikam kadagiti daan akagawaan dito'y balay. Tasukatak aminan. Gatangak amin akayat ko nga alikaman. Maidulin dagiti daan nga alikaman ditoy. Iti siled ni Malyong ti pangikam. Naawatam, Uwan, Madam Ariela. Angeli, agsagana ka tamapan tayo ijay probinsya. Ha? Masadutak? Basta agrobwat ka. Nasakit ti tiyan ni Rocco. Anya? Siyak ti pagmanehuan nyo, mami? Soblatam ni Rocco nga agmaneho. Kabaulan na ti agmaneho. Ngam kasapulan na kano ti kasinoblat. Iso asumurot ka. Angeli, uray day talat maitulong mo mat akanyak nga inam. Laglagi pam. No saan agapo kanyak? Saan anapintas ti biyag mo ita? Mami, Surwem kuma ti agbayad iti utang anaimbag anakem. Isu ano anya ti ibagak? Agtungpal ka, Angeli. Tano agsadot-sadot ka. Awan ti magimulam kanyak. Tandaanam dayta. okay, darasan nyo nga rod, mami. Bye. Ay, orayan ta ni mami. Mangirwar ka no pa iti kwarta balunan tayo di probinsya. Wan, ma'am. Naimbag man ta nakasurot ka kada kami, Ma'am Angeli. Wan tapambaritis ka mat. Awan, lakat na sakit ti tiyan mo. Agpampambar ka laang, ammo. Saan, ma'am? Talaga nasakit ti tiyan ko. Mas dawak mat ngamin ka ni mami. Basit la pambar mo. Mamati mat adagos. Sana nga agpampambar, Ma'am Angeli. Pudno nasakit ti tiyan ko. Mas dawak ka ni mami. Apay nga ta nga imutan nakmat itan. Saan mo ta sigod akas jay? Nota ka sa pula.
Ti kaagbain ang mga ibaga kanya. Kanayon kumat nga ibaga day taken ka sana ya. Sa anak nga minabarayuboy iti kwarta, iso nga ornungag ti sweldo. Sana pa nagpalastog nga, adamot ornong kun Mabalin kun ti mga asawa no kayat ko. No kayat ang naklang ti kursonada ka babae, ikasar ko adagusan Iso ti pagigamag iti ATM ko. Nagsweldo ak, itot ko adagos kan kuana. Nagasat ati babae ang maasawa, tado ti ornong ko, Ma'am Angeli. Apay niya bagbagam dagita kanyak. Anya ko matibibiyang ko iti biyag mo. Amom, grabe man ti kinapreskom a driver. Madlaw nga awan babain mo. Presko. May mayatan ti presko, ngamtay, nalaes, Ma'am Angeli. Agulimok ka dita. Pagpakatawan ka laeng, Ma'am Angeli. Saan mo abagay nagpakatawa? Boring! Ay nawaw, kunak laki din no nalipatan dakon madam. Naimbag man, tao may daksukunin ay nawaw. Umay kula itad titangdan dagiti nagtrabaho. Ha? Agbati ka payla ditoy. Tapno adda kadwa ti katalag. Anya? Ay, manjakon madam. Ay nawaw, Apay, adi mo kaya? awan mo ti magapasain. Naggapas kami, nagtreasure kami, madam. Nakabilag kami pa yun iti irik Day talamang ipakiskis ti kurangain. Ay nawaw. Di mo kaya ti agbati ditoy? Diyak nga rod kayat, madam. Ay nawaw. Agsubli aki di mansyon. Ay nawaw. Di kay lamasyanin kanyak. Nagbasit kin nagkutungak. Ngam pagtrabahon dak iti nadagsain. Ay nawaw. Ala, husto nga rudan. Di kan sumanao. Di ka matpilitan kat no saan mo akayat. O sige, makikuyog ka nga rod kada kami nga agsubli ijay syudad. Ay rumbang lang nga, madam. Ay nawaw. Awan mo ti saritaan tayo. Hoston! Nakaadu ka manen ako nak. Ha, labid ka talaga. Lakay malyong. Namiss ka, Tata Malyong. Ay nawaw. Namiss ka mo, Monray. Ngimisitak baraw. Nagtalo nak nga minigi probinsya. Ay, Marigata nak maninyag papo daw. Okay? Kumusta ka, baraw? Saan na ka ngayon tan ni mamam? Ay nawaw. ungtan naklaeng no adda aramiden nga ipatrabaho na kanyak, Tata. Apay ka no pinasukatan naman ng tipintura ti balayaw, Monray. Makasisira pa'y matinsukat na pintura. Ay nawaw. Iso ka no ti kayat na, Tata Malyong. Tinulungak ti nagpintor, Tata Malyong. Siyak ti parayawat iti ipaala na. Aniya? Pinagtrabaho na ka man ni mamam? Tapno makasuro ak ka no, Tata. Ay nawaw. Day takit ti kayat kin ni Madam Mariela. Di la maasyanan kin ka. Pagbalinan na kamutin na kasila tagabo dito mansyawn. Ay nawaw. Bye-bye amon ni Mama. Agungat manen no mangag na ka, Tata Malyong. Madam, apay ngayon na puno mo iti kagawaan ti silid ka. Pagturugak ngayon. Ay nawaw. Agkasilid kayon kan ni Panyang. Nalawa ti silid ni Panyang. Ay nawaw. Maturog kami kinipanyang iti may sa silid. Wan! Anya kumatidakas iti dayta. Ay nawaw. May sa kama ti pagturugan me. Wanan Total, awan mat tisabsabali kada kayo. Agpada kayo mat ababaunan. Ha, rombang laamay sa laeng asilid ti pagturugan nyo. Nabuslon kayo iti silid. Agasem dayta. Babaunan kayo laeng angam sagaysa kayo kit din iti silid.
Daydi Sir Louis itaw tinangtid iti daya silid ko, madam. Nangted nga. Ha! Agraraman kamat, lakay malyong. Ay, nawawa. Ha! Basta manipod ita. May salaangan asilid ti pagturugan nyo kan ni Panyang. Agkadkad nga ta ni Malyong, iti kayat ni Ariela ang mapasama? Gagayem, diyo liway na dinggen, tituloy tinobela tayo anapolwan. Ti Kasat. Nobela ni Jenna Almoite Diaz. Kaniti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Ti Gasa. Agyaman kami itingkay panang tarabay.